далгитай на глаза хонето. Қарз бошаду чи бошад? Ягото хондагӣ мекитоба? Кадомото қарз доред, росташе бинед, даст бандоред. Ҳама одамое ки расходотон зиёд аст, наша қарз мегиред я. Кадомото қарз ай, шарм накунед. Росташе мегу. Баланд бардоред дастотуна. Фахр кунед, қарз дорам. Доре, ман шука намекунам. бовар кунед, агар ки ҳамин насиҳатҳои мана гӯш кунед, миллионер мешавед. Чибак як одам ки қарз дорад, шумо маҷбуред ки кор кунед ёд кунед. Ҳама хелне? Шумо медонед ҳам вақте ки ман қарздор шудам, одамо мана азоб додан, сахт азоб додан. Дарди садо, ман фемполисиям дидам, милисиям дидам, КГБшам дидам, ҳамашам дидам, рекатёрашам дидам, Господи. Ман ҳамин худованд нағз медидааст, парвардигор дар паноҳаш худаш мана нигаҳ дошт. Лекин мана мумкин ки мекушта мепартохтам, мумкин ки турма мепартохтам. Лекин вақте ки ман ниятам пок буд, ман медонистам ки ман серамно ҳамин пули мардам даро метиҳам. Нияти ман пок буд. Қуввати одам нияташ бар. Диққат. Қуввати одам куҷо бар? Ина нависта гиред. Қуввати одам ҳунарба нест. Қуввати одам пулашка нест. Қуввати одам фақат нияташ бар. Шубаки вақте ки шумо ниятатон бақувват шуд, ана ҳамун вақт парвардигор, дасти парвардигор қатъ мекунед шумо. Албатта шумо ҳамин кора ҳал кардан метавонед. Ман қарздор будам, ман ҳар рӯз як соат тафсири Қуръон мехонам. ҳамто хонда истодам, омадастам ки дар бораи пророки Юсуфа хондам. ҳамто хонда рафта истодам, Қуръон аст, Қуръон сураи Юсуф. Хонда рафта истодам. ҳамон вақте ки падарашон ҳазрати Яъқуб вақте ки фарзандҳошон гирифта бурафтану, Юсуфа бурдану нест кардан. Оё гашта омадан гуфтан ки Юсуфа мо мондем ки оё нигаҳ кун, гург хӯрдаш гуфтан. ҳамон вақт ба ҳазрати Яъқуб дуо мекунад, мегӯяд ки парвардигор, ман ҳамин ба оҷизам, ман ина ту ба мегузорам. Диққат, сахт карда диққат кунед, майлаш. Ман ин ба оҷизам, ман ин ба тавоно неям, ман пирамардам, ман ина ту ба мегузорам. Фарзандама гардонда биёр. ахир оқубат ҳамин чӣ мешад. дуруст ё не? вақте ки ман хел қарз ба будам, ҳамин чизе ки хондам, шишта уйла кардам ки худе ки ман ба худованд гуфта истодам ҳамин чиза. ту ки зӯрат нарасад, ина ман ба мо. ман илоҷашам меёбам. яки ту сахт ният кун. сахт боварӣ кун. манам дастама бардошта ҳар рӯз дуо мекардам, парвардигор, ман касе надорам ки ман ба ёрдам кунам ин ба. барои ман фақат такя ба давлати ту мекунам. аз давлатат ба ман ёрдам кун ки ман ина кардан том. ман ният кардам, ман ин кардам бояд кунам. акун ту ман ба ёрдам кун. дигар сури Қуръон ба хондам ки гуфтагӣ буд ки вақте ки шумо сахт такя ба мо мекунеду, аз рӯи қонуни мо зиндагӣ мекунед, ҳамин хел тафсири Қуръон ба мехелад. ҳамон одаме ки ҳамин кор мекунад, дасти вай дасти ман меша гуфтагӣ. чашми ман чашми вай меша. ин чӣ гуфтагӣ? вақте ки шумо ҳамон гуфтагӣ ҳамон баре мекунед, шумо тавоно мешавед. чунки шумо пок мешавед. вақте ки шумо покигарӣ кардед, тозагӣ кардед, баъд анамон қувват шумо ба ёрдам мекунад, ин кор кардан метавонед. ҳамин мазмуни гапам ҳозир фаҳмондам, ман тоистам, шумо бёрнед. кадомото ҳозир ҳамин гуфтагӣ мана фаҳмидед. ҳар чизе ки зӯрат намерасад, ту ина худованд ба мо. ман ҳамон чӣ фаҳмидам. тамоми ҳаёти анамон пайғамбарое ки мехонем Қуръон ба, ҳаме ситуатсияҳое ки ҳаёт ба меафтед ку, ҳамон ситуатсияҳо ҳамон чӣ ба пример ҳай. ҳар як ҳаёти ҳамон пайғамбаро ба шумо ба примерай. ман баъд фаҳмидам ки чӣ ба ҳамин Қуръона ахирон роӣ кард Худованд. баъд
نفهمیدم که چی با رو گفت که من دین شما اکو مکمل کردم دیگه هیچ حق شما من نمام همین خیلی گفتگی میدیم الکو خلاصه به خداوند که توانا بود چی بس راز همین دینش رای نکرد میلیارد ساله و بعد همین دین ساخت چی که خداوند میدونست که ما نمیتوانیم کردن ما آدم انسان کردن نمیتونست رازم داشت که خداوند به همین توانایش بعضی چیزا استا کرد اما شما باشد میبینیم زن و فرزند میزنه میگه همین میکنی خلاص بچه‌ای که باید تربیت کنیم یاد دیم ما گمان میکنیم که ما از پروردگارم زورتریم میخوام که سه تا چیز اینجا فهمه یکم خداوند که همین دینش میلیارد سال با جاری کرد من و شما آدم تیز دیگر کردن نمیتوانیم شما فهمیده گرید این چیزا آدم با وقت در کار برای دیگر شدن کم اگر گوید وقتی پیغمبر ما گفته گرد که علم حنا اصلا بنا علم وقتی که علم گفته حب صبر کنه وقتی فهمیدنه علم ملایم گوید یکم علم حب ملایم گوید حنا صبر کرده ایسته وقتی که خواهد که همین فرزندتون با آداب شد گفتیتش صبر کرده ایسته دادرتونم امین خواهرتونم امین کماندتونم امین لوبای سونم امین ملایم گوید سخن ملایم خطی صحبت کنه یکم وقت سخن سر خطی نگوید که آدم قبول نمیکنه طبیعت آدم میگه دومی چیزی که میخوام که فهمه هر چیزی که شما میخواهید قرض به هستید می مشکلی به هستید می مسافری به هستید می زورتون نمیرسد نیت در پاک کنید این پروردگار بگذارید که من نفهمید وقتی که شما این کار کرده مکسیمال باور کنید که انشالله این چی میشه شما با دو تا دست بودن شما در کار پروفسیونالیسم برکت بودنش در کار هر دوشه یک جوره کنید من درخت میشنونم باغ دارم یک سر و اسرار عجایب دیدم درخت که میشنم همین درخت خوش شودگه من هزار مهنتم کنم که دیگر نمیشه همین درخت خوش شد جان همین خداوند گرفت رک اصلا به تبدیل میابد هزار مهنت کنید که بسیار بعد خلاصه آمدم که مهنت من تو میکنه نه که نتیجه وای میتید کی فهمید؟ برای چی این گفت گفتنم من؟ برای اینکه ثروتمندی همینه که انسان بایگری خودش گرفتن نمیتاد خاطر نبراید اگر انسان بایگری خودش گرفتن نمیتاد همه بای بود انسان بایگری چه خیلی که میخواد گرفتن نمیتاد نه که علم با که تلاش کرد یارشه همون علمش و موافق بایگری میتید کی فهمید؟ علم که تلاش کردی یارشه همون علم با چی میشه؟ موافق همه تو به خداوند دادن میگیرد موافق فهمش رفت موافق همون چیزی که فهمیدی زور نمیتید خاطر نبرارید اون چیزا برای همون значит دویمی چی گفتم شما با هر مشکلی بگفتید خینه تک شکر رو میکنید خدا بمونه دیدم همش میشه نه که سخت باور کن چیزی که اتو وابسته کن سیومی چیزی که من شما گفتم دولت گفتم بایگری خودتون گرفتن نمیتوید شما دولت به دستتون نداره ثروتمندی به دستتون نداره چی به دستتون داره؟ علم با کی فهمید؟ فهمید؟ Это стратегия. А намон, علم شما خداوند دست دادگی هم علم دنیای با هم علم آخرت با هر دوشه یک تکنید بعد شما توانا میشید بعد انشالله کارتون پیش میرن شما میبینید که از نقطه A نقطه B به آماده میرسید بعد کدوم انسانی که می گفتگی ما کرد من باوری کامل دارم که باید سیرمنا توانا میشه باید سیرمنا گرد میکنن 2 سال 3 سال وقت در کار همه چی به وقت در کن خب 5 سال 7 سال کدوماتون $10,000 در ماده میبرید بعد از 3 سال 5 سال کی ریشین قبول کرد نگاه کنید همه گفت بکن بعضیتون دستوب میخیل نشده بود یا نه خیلی بیام بردارم یکی میشه
دلپور کردن گرفت بعد شدم میگیرد. خب حاضر اول این ماینسر قبول نمیکند چرا که باید سپراتیبلر میکند و عادت نکرد است که اگر آدم ناسکش باید دو سپرات تیز میپرتاد نه آدم تنبال باید سپورت زنیمت کنه سپراتیبلر میکنند نه تیلا یا نه تیلا سپراتیبلر میکنند نمیکنند سرازم ماینسر آدم نمیخیلند چرا که ماینسر آدم با پروگرام مایکی خودش безопасно نگه دارد برای همون میترسد که یکی نشد یکی مشکل یکی قینه برای همون شما زشتت کرده نیستند برای همون شما همون قالب شکستنتون در کن